So I've been asked to speak about love. Et täna mul siis palutud rääkida armastusest. Actually, I'd love to speak about love. Ja tegelikult ma armastan rääkida armastusest. Because love is actually the foundation of everything. Sest armastus on tegelikult kõige aluseks. I mean, who would want to live in a world without love anyway? Et kes üldsegi tahaks elada maailmas ilma armastuseta? So, one time a school teacher, she made an experiment. Ükskord üks kooliõpetaja tegi väikse eksperimendi. She had all the kids in the classroom keep 2 plants. Ta palus kõikidel õpilastel siis pidada 2 Each taime. kid had 2 separate plants, the same type of plant. Et igal lapsel oli 2 eraldi taime. So when plant was given, each plant was given the same amount of water, the same amount of fertilizer, the same amount of sunshine. Ja mõlemad taimed said võrdses koguses vett, päikesevalgust ja väetist. But the mood was different. Aga meeleolu oli erinev. One plant, oh my dear plant, here's your water. Et siis ühele taimele öeldi, et näed, minu hea, kallis taim, siin sulle vett. The other plant, here's your water. Ja teisele öeldi niimoodi, et näed, sulle vett. There was a different mood. The students were told to give a different emotion to the two. One plant be very sweet and nice, the other be very cold and rude to the other plant. Õpilastel paluti siis erineva meeleoluga kasvatada neid taimi. Et ühega olla siis väga selline armastuslik, aga teisega väga külm. Even though those plants had the same amount of sunshine, water and fertilizer, the plants that were given the nice treatment flourished and those who were treated brutally did not grow very well. Kuigi mõlemad taimed said võrdses koguses vett, päikesevalgust ja väetist, aga mis oli erinev oli see, et see, keda kasvatati just nagu armastusega, see õitses. Same thing with a dog. Sama asi ka näiteks koeraga. If somebody kicks their dog and is cruel to their dog, that dog is a very nasty dog, you see. Kui keegi on väga julm oma koeraga ja lööb oma koera, siis selline koer on samuti ise väga kuri. But if someone's very friendly to their dog, gives a nice love to their dog, you see. Kui keegi on väga sõbralik oma koeraga ja annab koerale armastust, then that dog will be friendly. Ja annab sõprust, sõbralikku tunnetust, siis ka see koer muutub sõbralikuks. So the thing is that somebody who knows how to be a loving, kind-hearted person, they feel a joy and a happiness in being loving and kind. Et inimene, kes suudab olla armastuslik ja hea, ta leiab sellest naudingut selline olemast. And somebody who just knows how to be mean and nasty and cruel, they're not a very happy person. Aga inimene, kes suudab olla lihtsalt selline julm ja külm, siis neil inimesed ei ole eriti õnnelikud. So it actually pays to be loving. Et tegelikult tasub ära olla armastuslik. Because a loving person becomes happy. Sest inimene, kes armastab, ta muutub õnnelikuks. So then how to take advantage of the science of love? Aga kuidas nüüd kasutada ära seda teadust armastusest? How to become perfect in love? Kuidas muutuda täiuslikuks armastamises? That science is called Bhakti Yoga, the yoga of love. Ja see teadus, selle nimi on Bhakti Yoga ehk teadus armastusest. I am a teacher of that science. Ja mina olen selle teaduse õpetaja. I'm here at your university for the first time. I don't see you have a department of love here at your university. Et ma olen esimest korda külas teie ülikoolis ja ma ei näe, et teil oleks siis teaduskonda armastuse jaoks. What kind of dry university is this? There's no department of love? Mis kuiv ülikool see küll on, et siin pole teaduskonda armastuse jaoks. Armastust teaduskonda pole. You should offer a PhD in love, a love PhD. Te peaksite ikkagi pakkuma ka doktorikraadi armastuses. Because this is the most important thing in the world. Sest see on tegelikult kõige olulisem asi maailmas. If we don't know how to love, what are we going to do? Kui me ei oska armastada, siis mida me teeme? We're going to hate. Siis me vihkame. You see? If your love is not full of, your heart is not full of love, then you become full of hate. Sest kui teie süda ei ole täidetud armastusega, siis teie süda täitub vihaga.
And the world becomes very, very miserable place when people are full of hate. ja maailm muutub väga-väga haletsusväärseks paigaks, kui inimesed on täis viha. So then, how do we perfect the art of love? Ja nüüd siis küsimus, kuidas me viime täiuslikkuseni armastuse kunsti? That then is the subject matter of today's seminar. Ja see on tänase seminari teemaks. So I welcome you all today to our love seminar. Nii et ma olete kõik teretulnud meie tänasele armastuse seminarile. When you water the root of a tree, all the leaves and branches are nourished. Kui te kastate puu juurt, siis kõik lehed ja oksad saavad toidetud. When you feed your belly, you feed every single part of your body. Kui te toidate oma kõhtu, siis te sellisel viisil toidate igat oma kehaosa. So, if you can love the root of all existence, the source from which all the energy is diffused throughout all of existence, your love is perfect. Ja kui te suudate armastada, siis kõige olemasoleva allikat, see, milles siis kõik energiat saavad alguse, siis sellisel viisil teie armastus saab olema täiuslik. This is the science of love. Ja see on armastuse teadus. When you water the root of the tree, all the leaves and branches are nourished. Et kui te kastate puu juurt, siis kõik oksad ja kõik lehed saavad olema toidetud. When you give perfect love to the root of all existence, ja kui te annate siis kogu eksistentsi juurele oma armastuse, then you become the perfect lover of all living beings. Siis teist saab täiuslik armastaja. Te armastate täiuslikult kõiki elusolendit, kõik elusolendit. Ant. Even a little ant. Isegi väikest sipelgat. Even a blade of grass. Isegi rohuliblet. This is called universal love. Selle nimeks on universaalne armastus. The more you become perfect in the art of love, the more you become happy and fulfilled. Mida rohkem te saate oskuslikuks armastuse kunstis, seda rohkem õnnelikumaks te elu muutub. So the perfection of love is when you can love all living entities throughout all of existence. Ja armastuse täiuslikkus on see, kui te suudate armastada kõiki elusolendeid üle kogu eksistentsi. So how does one do that? Küsimus nüüd, et kuidas inimene seda teeb? That we will discuss today. Ja sellest me täna kõneleme. The first thing is to understand what is the root of all existence. Üks asi on siis mõista, mis on kõige eksistentsi allikas. Dr. Stephen Hawking, he has informed us that this universe comes out of absolutely nothing. Näiteks härra Stephen Hawking on meile öelnud, et see universum tuleb ei millestki. But where is the scientific evidence to prove that? Kuid kus on see teaduslik tõestus, et seda kinnitada? I recently did a scientific experiment in Malaysia. Et hiljuti siis toimus üks teaduslik eksperiment Malaisias. To test the theory of Dr. Hawking's. Et tõestada Dr. Hawkingsi teooriat. I turned on the stove. Ma panin tööle siis pliidi. I took an empty pot. Võtsin tühja poti. I put it on the flame. Panin tulesse. And I was waiting for the popcorn to come out. Ja siis ma ootasin, et sealt tuleks popcorn. And it didn't come out. Aga ei tulnud. There was no popcorn. Ei olnud mitte mingisugust popcorni. I even told the pot, come on, pop, 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 pop. Ja ma ütlesin nii, plaksu, tule nüüd, kus on popcorn? But there was no popcorn. Aga ei olnud mitte mingisugust popcorni. We weren't trying to get the universe out of nothing. We were just trying to get some popcorn out of nothing. Et me ei tahtnud nüüd universumit mitte milleski tekitada. Me tahtsime lihtsalt natukene popcorni mitte milleski tekitada. So I could understand that Dr. Hawking's his theory is not correct. Ja seega ma mõistsin, et härra Hawkingsi teooria ei ole tõene. If you can't even get a little popcorn out of nothing, how can you get the whole universe out of nothing? Et kui te isegi suuda natukene popcorni toota ei millestki, siis kuidas on võimalik teha seda universumiga? So, we can understand nothing is not the source of existence.
Seega me saame mõista, et mitte miski ei ole eksistentsi allikaks. Well then, what is the opposite of nothing? Kuid jõuame nüüd selleni, et mis on siis selle mitte millegi vastand. The opposite of nothing is something. Ja mitte millegi vastand on miski. You see? So there is something from which everything has come. Nii et on olemas miski, millest siis kõik tuleneb. So we can find out what is that something, that is the root cause of all existence. Ja meil tuleb just leida üles, et mis on siis see miski, mis on siis kõige eksistentsi juureks. And if we can give our love to that root cause of everything, that original substance, that original something, then we become perfect in love. Ja kui me suudame siis anda oma armastust täiel määral sellele kogu eksistentsi allikale, siis ka meie armastus muutub täiuslikuks. So this is the science of love. The science of, in Sanskrit it's called bhakti. Ja see ongi teadus armastuses. Sanskriti keeles on selle nimeks bhakti. To search out that original source. Et leida üles see algne allikas. To find that original source. Ja leida see algne allikas. And then to give one's love to that original source. Ja siis anda oma armastus sellele algsele allikale. Way back at the beginning of the universe. Et siis ammu aega universumi alguses. There was a great personality, his name was Lord Brahma. Oli siis suur isiksus, kelle nimi oli Brahma. He was born on a lotus flower. Ja tema sündis lootuslillest. He found himself sitting in dark space on a lotus flower. Ta leidis ennast olevat siis pimedas ruumis lootuslillel. He was trying to figure out what is the original source of my existence. Ja ta püüdis aru saada, et mis on minu eksistentsi alge. And he couldn't figure it out. It was a huge lotus flower, by the way. Ja ta ei suutnud seda mõista, istudes selle suurel lootuslillel. He went crawling down the stem to try to find out where is the source of my existence. Ja ta püüdis siis mööda seda lootuslille vart alla ronida, et leida oma eksistentsi And he allikas. couldn't find out. Ja ta ei suutnud seda leida. So he finally came back up to his lotus flower seat and sat there wondering, how did I get here? Ja siis ta istus seal lootusille peal ja mõtles, kuidas ma küll siia sain. But then in the dark, he heard two syllables from the Sanskrit alphabet. Ja selles pimeduses olles ta kuulis sanskriti tähestikust kahte silpi. The 16th and 24th syllables in the Sparsha alphabet. Nii et siis selles Sparsha tähestiku 16. ja 21. silpi. Ta-ba. That means austerity, tapa. Ja see sõna, mis moodustub tapa, see tähendab askeesi. So he said, now I've gotten a message, a divine message. Ja siis ta sai aru, et nüüd ma olen saanud sõnumi. To find out the origin of my existence, I should perform tapasya or austerity. Ja nüüd sooritamaks seda, või leidmaks vastus, ma pean sooritama askeesi. So Lord Brahma did that and he had a vision of the whole spiritual world. Ja siis Brahma sooritas seda askeesi ja ta nägi kogu vaimset maailma. He was able to see God directly. Ja tema oli võimeline nägema Jumalat otse. And he understood everything about his existence, how the universe came into being, everything he understood. Ja ta mõistis täielikult kõike, et kuidas universum on loodud ja nii edasi. And for those of us who were not there then with him, he wrote down or he spoke these words to describe what he experienced. Ja nende jaoks, nagu meie, kes seal tol hetkel ei olnud, kirjutas ta üles need sõnad, mis kirjeldavad tema kogemust. Ishvaraha paramaha krishnaha satchirananda vigraha anadir adir govinda sarvakarana karanam, which means the supreme controller is Krishna. See tähendab tõlkes, et kõrgeim kontrollija on Krishna. He has an eternal form which is full of bliss and knowledge. Tal on olemas siis igavene vorm, mis on täis õndsust ja teadmisi. He has no origin. Tal endal ei ole alget.
And because he is the origin of everything. Sest tema ongi kõige allikaks. And he is the cause of all causes. Ja tema on kõikide põhjuste põhjus. And he is also called Govinda. Ja teda kutsutakse ka nimega Govinda. So Brahma had this realization that there is a person named Krishna or Govinda who is God himself, the source of everything. Seega Brahma sai teadvustuse, et on olemas see isiksus, kelle nimi on Krishna või Govinda ja kes on kõige allikaks. And he opened his heart in complete total love to that supreme person. Ja siis ta avas oma südame, et anda kogu armastus sellele isiksusele. And Brahma then became perfect in love for all living beings. Selliselt siis Brahma sai täiuslikuks kogu oma armastuses kõikide elusolendite vastu. And he gave in his wonderful book called the Brahma Samhita the science of love. Ja selles imelises raamatus, oma raamatus Brahma Samhita rääkis ta siis armastuse teadusest. How we ordinary mortals here on the planet Earth can also become perfect in love. Et kuidas meie tavalised surelikud sellel planeedil maa saame samuti armastuses saada täiuslikuks. Premanjana charita bhakti valochanena santak sadaiva hridayeshu vilokayanti. Yang shama shunyaram yuganasvarupam govindamadi purujam tamaham bhajami. He said, I worship Govinda, that original person. Ja ta ütles, et ma kummardan Govindat, seda algallikalist isiksust. Who is Krishna himself. Kes on Krishna ise. Shama Sundara. Shama Sundara. With inconceivable, innumerable attributes. Siis käsitlematute ja lõputute atribuutidega. Who is seen by those devotees in their heart of hearts. Keda siis pühendunud näevad oma südamete südameis. With the eyes of devotion tinged with the salve of love. Silmad, mis on siis täis pühendumust ning mida on võitud armastuse palsamiga. So the point is this, when you actually awaken that divine love within your heart. Mõte on selles, et kui te äratate selle jumaliku armastuse oma südames, you can directly see God himself. Siis te olete võimelised nägema Jumalat otse ja isiklikult. Because God is present. Et ka Jumal on olemas, olev. God is present right here in this room. Ja ka selles samas ruumis Jumal on olemas olev. The Supreme Lord, the source of all existence, is present here right now in this room. Et selles samas ruumis siis kõige allikas, Jumala kõrgem isiksus, on olemas olev. So if one can see with the eyes of love, ja kui inimene suudab näha armastusest täitunud silmadega ja näha seda kogu eksistentsi allikat, seda algset isiksust, siis ta võib ka näha, kuidas kõik tuleneb temast ja kuidas kõik eksisteerib temas. And how he is present in his fullness in each and every one of the atoms throughout the entire universe. Ja kuidas ta on olemas kogu oma täiuses igas ühes aatomis üle kogu universumi. God then becomes the most lovable object. Ja sellisel viisil Jumalast saab kõige armastatuim objekt, kõige armastatuim isiksus. And one can experience God everywhere. Ja sellisel viisil inimene suudab tajuda Jumalat kõikjal. At every minute. Igal minutil. Here at the university. Siin samas ülikoolis. At your home. Või kodus. When you're commuting around Tallinn. Või siis sõites ringi mööda Tallinnat. In the forest. Või metsas. In the city. Linnas. Anywhere and everywhere, one who has awakened this pure love, they can see God everywhere. Igal pool ja kõikjal, see, kes on äratanud endas selle armastuse, suudab näha Jumalat. So, such a person has perfect love then for all living beings. Ja selline isiksus omab siis täiuslik armastus ka kõikide teiste elusolendite suhtes. So how does one then awaken this love? Aga kuidas inimene saab äratada endas selle armastuse? In this age, the prescribed system is to chant the holy names of God. Ja sellel meie ajastul ette nähtud meetod on Jumala pühade nimede laulmine. In every scripture it is recommended. Et igas pühakirjas on seda kinnitatud. The Bible recommends, especially in the book of Psalms, it recommends that one should always chant the name of God with love.
näiteks Piibel soovitab seda, eriti siis laulude raamatus, ülistada ja laulda Jumalast. The Quran recommends it. Koraan soovitab seda. Bhagavad Gita recommends it. Bhagavad Gita soovitab All the seda. scriptures recommend chanting the names of God. Kõik pühakirjad siis soovitavad laulda Jumala So nime. we'd like to give you a little sample of how one can do that. Ja me soovime anda teile väikse näidise sellest, kuidas inimene võib seda sooritada. Is the mantra written anywhere? Kas mantra on kuskil kirja pandud? Not yet, we can write it down. Yeah, who's quick at writing? Well, All right. Vijaman is very quick. So we're going to give Good. you a sample of what is known as mantra yoga. Ja me anname teile siis väikse näidise sellest, mida kujutab ennast mantra jooga. That one can actually, we're going to do a little scientific experiment here today. Ja te võite siin täna läbi viia ühe väikse teadusliku eksperimendi. We are going to vibrate this mantra as a Yeah, group, like a group meditation. Et me teeme siis ühist meditatsiooni. And you can join with us, or if you want just to observe, you can do that too. Et te võite meiega ühineda, aga võite ka kõrvalt jälgida, kuidas te soovite. But you get more out of it if you actually chant along with us. You get Aga more out muidugi of it. saate sellest rohkemat ende jaoks, kui te sellega ühinete. But it's your call, whatever you want to do. You can either observe it or you can chant with us. Aga see on teie enda otsus, kas samuti osaleda laulmises või jälgida seda. So we're going to sing a little tune, and I don't know if there's enough room to squeeze it in. Et me võtame siis ühe meloodia ja laulame selle taktis. Yeah, you'll make it. Yeah. Yeah. All right, so it goes Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Well, as soon as he finishes it. Rama. Yeah, Rama. And then Hare Hare. Okay. Okay, very good. Can everybody, can all of you read that? Everyone can see it? Kas see on kõigile nähtav? Everybody, you all can see that? Kõik Can read näevad that? seda? Jah? Yeah? Okay. So I'm going to go ahead and sing a little tune, and everybody can sing along with me. I'll sing it, and everybody can sing it back to me. And it'll do like a chorus. Et süsteem on väga lihtne, et on eeslaulja ja tema laulab ühte meloodiat, ühe korra mantrat ja siis kõik teised saavad laulda kooris järgi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. So this is a little demonstration of what is called mantra meditation. See oli väike demonstratsioon selles, mida tähendab endas mantra meditatsioon. What are we doing and why are we singing some song, you may wonder? Muidugi võib mõelda, et miks me siis laulame mingit laulu. Well, this is an ancient science. It's called Shabda Brahman. See on iidne teadus, selle nimeks on Shabda. This is an ancient mantra from the Vedas of India. See on siis iidne mantra veedalikust Indiast. And this mantra is non-different from God himself. Ja see mantra ei erine Jumalast endast. God is fully present in this sound vibration. Et Jumal isiklikult on kohal selles helivibratsioonis. So if one absorbs oneself in chanting this Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, one is directly associating with God. Ja kui inimene süveneb selle mantra kordamisse, siis ta otseselt suhtleb Jumalaga. So you develop your consciousness according to those persons with whom you associate. Et te arendate oma teadvust vastavalt nendele suhetele, suheldes vastavate isiksustega. If you hang out with drunkards, you become a drunkard. Et kui te käite ringi joodikutega, siis ka teist saab joodik. If you hang out with LSD takers, you become an LSD taker. Ja kui te siis suhtlete nendega, kes tarbivad LSD-d, siis samuti ka teie hakkate LSD-d tarbima. And if you associate with God, ja kui te suhtlete aga Jumalaga, you develop all godly qualities. Siis te omandate kõik jumalikud omandused. And what are godly qualities? Godly quality means pure love. Ja jumalikud omandused tähendavadki siis täiuslikku armastust. Pure love means giving without any thought of return. That is pure love. Mis on puhas armastus? Puhas armastus on anda ilma mitte midagi tagasi ootamata. So in the science of Bhakti Yoga, we regularly chant the names of God. Ja Bhakti Yoga teaduses me regulaarselt kordame Jumala pühasid nimesid. And by doing this, we develop more and more of a loving tendency of the heart. Ja seda rohkem tehes me arendame seda armastuslikku kalduvust endas, suurendame seda. The more you... And we love it. Ja mis ongi, et me armastame seda teha. Because the more you become purified, the more you become happy. Sest mida rohkem te puhastute, seda rohkem te muutute õnnelikumaks. When you love God, then who is the source of everything, then you love everything automatically. Kui te armastate Jumalat, kes on kõige allikas, siis te automaatselt armastate kõiki. But the Al-Qaeda, they say that they love Allah, so why do they hate the non-Muslims? Siin võite väita, et aga näiteks Al-Qaeda terrororganisatsioon, et nemad ju ütlevad armastavad Allahit, aga miks nad siis vihkavad mitte moslemeid? That's not real love of God, you see. Kuid siinkohal tulebki öelda, et see ei ole tõeline armastus Jumala vastu. The symptom of one who truly loves God is they love all living entities. Sümptom isiku kohta, kes armastab Jumalat, on see, et armastab ka kõiki teisi elusolendeid. Not just those who belong to their religion. Mitte ainult neid, kes kuuluvad tema religiooni.
That if you belong to my religion, I love you, and if you don't belong to my religion, I hate you. mitte niimoodi, et kui sina kuulud minu religiooni, siis ma armastan sind. That's Aga kui not sa ei love. kuulu, siis ma ei armasta. That's not love, that's politics. See pole armastus, see on poliitika. So one who has been genuinely awakened the spiritual love within their heart, Nii et see, kes on tõeliselt äratanud endas selle armastuse, they will naturally love everyone. nemad siis loomulikult armastavad kõiki. And they will be the best citizens of this country. Ja sellisel viisil saavad neist kõige parimad kodanikud igas riigis. They will be the best citizens of this planet. Neist saavad siis selle planeedi kõige parimad kodanikud. They will be the true leaders of this world. Ja nendest saavad ka tõelised juhid. So our mission is we're training up the best citizens of this country. Ja meie missioon on siis treenida kõige parimaid kodanikke We're selles training up riigis. the leaders of this planet. This is our mission. Ja meie missioon on treenida siis selle planeedi juhte, By teaching the science of perfect love. õpetades täiuslikku armastuse teadust. And I hope that you'll be able to take something home from this seminar today that will impact your life in a very positive, wonderful way. Ja ma väga soovin, et te suudate midagi kaasa võtta tänasest seminarist ja et see mõjutab teie elu väga positiivsel viisil. So maybe you have some questions. Some of you might have a question. I'd be happy to try to answer your Ja kui question. kellelgi teist on mõni küsimus, siis ma meeleldi vastaksin nendele. Any questions? Küsimusi? Yes. Actually, local people use the word here. It means good. Many they chant here Krishna, 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 here. Good Krishna. Как на эстонском, что ли, here? On Estonian. Это похоже, вы говорите, да? Well, here is a question that this gentleman is from Estonia, and in Estonian language, hea, it means good. So he's saying that there is like a similarity, like Hare Krishna and Hare Krishna. So he's asking that, but can the local people chant like this, like Hare Krishna? Hare means a similar word means good. It's a similar word. In Estonian, it sounds hea. Can they chant like this? Like Hare No, Krishna? this is the proper chanting. But if you think that way, it's very nice. et õige on sellisel viisil korrata, He reminds aga me, it means good. Hare means good. not hare, but hea, Hira, hea. hira. It means good. It means good. So if you think that way, that's very nice. Et noh, kui te niimoodi arvate, This näete is- seost, siis on väga hea. This is good Krishna, 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 good, good Rama, Rama. It's very good if you think jah, that et way. hea Krishna, Krishna, hea Because Raama ja nii Krishna edasi. is the ultimate good. That's Sest the thing. tegelikult Krishna on see ülim hea. Anything else? Sounds better. Ah? Hare sounds better. Ja aga siin siis Guru Matas ütleb, et hare kõlab paremini. Anything else? Any other questions? Yes. Yes, What sir. does this mantra mean? The mantra means, Küsimuse, mida tähendab see mantra? actually, it is a prayer. Krishna and Rama are names for God. See on palve. Krishna ja Raama, need on nimed Jumala jaoks. Hare is the energy of God. Hare on Jumala energia. So what we're doing by calling out to the Lord and His energy is we're asking, please engage me in your pure loving service. Nii et kui me pöördume Jumala poole selle mantraga, siis me palume Jumalalt ja tema energialt, et ta rakendaks meid tema armastuslikku teenimisse. Anything else? Kas on midagi veel? Palun. Eesti keeles, jah, ma tõlgin. Et üks asi selle armastuse ja hoolimise kõige kaastumine selle kohta, et üks asi on see, et seal kuskil templis elada või Indias need spetsiaalsed kohad, kus on kõik need pühendunud ümber, siis et seal on nagu hästi lihtne seda kõik seda kultiveerida kõiki neid äriomandusega. Aga me oleme ikkagi sellised hästi stressirohkes nagu keskkonnas elame, et kuidas seal nagu sellega toimub. So this gentleman has a question that, for example, in temples or in devotional communities or in India, it is much easier to practice this science of love and compassion.
But for example, in Estonia or in the Western world where it's very stressful conditions, how to make it practical here? We have a temple here. Et meil on siin Tallinnas olemas tempel. Come to our temple, you'll feel like you're in the Indian holy place. Tule ja külasta meie templit ja sa tunned ennast nagu India pühas paigas. Tell them the address. We have the address in the back on the table. Cards with the address. Huh? Yes or no? We took together today books and books have address in them. Okay. So tell them the address. Write the address here on the board. Ma kirjutan teie jaoks siis aadressi, et Tallinna kesklinnas aadressil siis Luise 11A. See on siis meie templi aadress kesklinnas. So please actually come to our temple tonight. I'm giving a lecture at 6:30 tonight at the temple. Ja võite tulla ka täna õhtul meil kell 6:30 toimub templis ka seminar. When you walk into that temple, you won't feel like you're in Estonia, feel like you're in an Indian holy place. Ja kui te astute selle ukse lävelt sisse, siis ei tunne, et oleksite enam Eestis, vaid olete nagu India pühas paigas. It's amazing atmosphere in that temple. See on väga imeline atmosfäär selles templis. Any other questions? Kas on veel küsimusi? So now bring me a sample of each book. Et Timo, palun too siis iga raamatu üks eksemplar. Any other question? Et vahepeal võite küsimusi esitada. So now I'm going to show you the wonderful literatures we have. Ma näitan teile nüüd ka seda imelist kirjandust, mis meil on. Because there's a whole science. I just given you a little tip of the iceberg here. Et on olemas siis täiuslik teadus, et ma näitan teile, praegu me oleme rääkinud lihtsalt selle jäämäe tipust. There's an amazing science of love that goes behind it. I just given you the tiny tip of the iceberg. Et ma olen lihtsalt teile rääkinud jäämäe tipust, aga tegelikult on siin tõeline teadus veel peidus. First thing is cuisine. Et üks asi, et kui teie teemaks on Everybody likes to eat. Köögikunst, et kõikidele meeldib But you süüa. can eat in such a way which is based on pure love for God and all living creatures. Et kui te suudate süüa sellisel viisil, mis põhineb armastus Jumala vastu ja kõikide elusandite vastu. The science of pure love eating is described in this book, The Higher Taste. Et siis puhta armastusega toitumine, seda kirjeldatakse selles teoses. And you get all these wonderful recipes you can take home tonight and cook in your own kitchen. Et te võite täna kaasa võtta ja ise oma köögis siis kokata. And then we have, what was this, Beyond Birth and, I can't read the Estonian. Is this Russian? Well, that's Russian book. Russian? Beyond Birth and Death. Beyond Birth and Death. I thought it was Beyond Birth and Death. It's wonderful how to get out of the cycle of birth and death. See räägib sellest, et kuidas siis sünni-surma ahelast väljuda. This tells you all. I told you about Krishna. Here's a picture of beautiful Krishna. Ja ma rääkisin teile Krishnast, siin on üks väga ilus pilt siis Krishnast. He's the supreme superstar. Tema on siis ülim superstaar. And you can find out all about Krishna. He never gets old. Like the superstars here, Mick Jagger's becoming like an old senior citizen now. See? Mick Jaggerist on saanud juba siuke vana mees, aga Krishna kunagi ei vanane. But Krishna is still a fresh youth. He never gets old. Et Krishna on see värske noor, kes kunagi ei vanane. And here's a wonderful multimedia, some kind of multimedia CD or DVD. DVD? This is Kirtans. Kirtan, you can take it home, stick it in your MP3 player, yeah, and really rock out on the music. Et siin on siis ka üks plaat, mis sisaldab erinevaid siis nende pühade mantrate laulmisi. Mellow out and rock out. And then here's the ultimate wisdom in the whole universe. Ja siin on siis ülim tarkus kogu universumis. Bhagavad Gita. Mille nimeks on Bhagavad Gita. And all of these are available today at a special discount price. Nii et siis täna on teie jaoks need kättesaadavad siis väga Especially for hea this hinnaga. program, we're offering a special discount today. Et selleks programmiks tegelikult me oleme plaaninud siis väga hea allahindluse. So and anybody who takes one of the, we have a this is another, then we have a hardbound book here about how you can, about what happens at the time, how you can, let's see, what's it called? Second chance, yeah. How you can get a second chance at the time of death.
Even if you're going to go to the wrong place, you can get a second chance at the time of death by chanting the name of God. Et siin on veel üks siis kõvaköiteline teos, mille nimi on teine võimalus, et kuidas siis surmahetkel juhul, kui te olete suundumas vales suunas või ütleme And anybody who siis takes one of teist these, võimalust saada. anyone who takes one of these 2 hardbound books today, you bring it up to me, I'll give you a special written blessing in your book. Et kes täna siis soovib võtta mõne nendest kõvaköitelisest teosest, siis ma hea meelega kirjutan teile ka õnnistuse sisse So sinna. we can, the lecture will end now and everybody can go to the book table and groove out on the books. Et praegu siis me lõpetame loengu ja kõik võivad vaadata, raamatud on seal üleval, Aleksei kõrval. Thank you all very much. Ja aitäh teile. Hare Krishna. Hare Krishna. Shila Gurudeva, about the internet course. Yeah, you can go on the internet and get on my free e-course. Et võite minna ka internetti ja ühineda minu tasuta netikursusega. You can get something every day in your email that tells you how to become perfect in love. Et sellisel viisil te saate siis iga päev oma meiliboksi siukse mõnusa mõtte, mis aitab teil siis oma armastust How to taste perfect love at every minute. Et kuidas siis maitsta täiuslikku armastust And igal how to hetkel. give perfect love at every minute. Ja kuidas siis anda. Joincourse.com. Ja see on siis ingliskeelne veebilehekülg. You can join my free course. I have 14,000 people signed up all over the world. Join Just go to joincourse.com. You can get on my free course. Nii et minu siis tasuta, Guru siis tasuta netikursus. We don't charge you any money. It's really free. Sellest raha ei küsi. So we thank you very much. Aitäh teile. Ja siis on, mul on ka teie jaoks tagasiside lehed, mida ma praegu jagaksin välja. Ja sooviksime teada teie arvamust, et siis teada, et mis teile meeldis ja mida me võiksime teha järgmine kord paremini. Okay, everyone look to the book table now. Ja siis võite raamatud and I would like give them feedback sheets also. Whatever you want to do, go ahead.